بلێتە مەشەوانên هێژا پرۆسەیە هەڵبژارتنان لە تورکیە دەست پێ کردیان. هەڵبژارتنên شارەداریان ڕۆژەوا سەرەکەنە چاوێن ئالیان ژی لە دەنگên کوردن. ئەم دەرباسی دیاربەکرێ دەبن پارلەمەنتەرێ بەرێ û سیاسەتمەدار رێزدار ئاڵتانتان میوانی منە سلااو بۆتە برێزتان دڵخۆشم کو tu beşdariyê di Bultena Kurdistan 24 dikin. Merhaba, selam jwera. Birêstan destpêkê de ji wir em dest pê bikin niha CHP duhîn apêr çû seredana Dem Partî kir. Tu bawer dike ku Dem Partî bê yan jî Kurdên din bin bawayekî pozîtîv li tifaqekê li gel CHP temaşe bike. Ana gelê me wilo difikire. Dibêjin siyaset bi iştigalî dimeşe. Dem jî yani berê navê wan hedef bû, ana bûye Dem karê hem AK Partî re hem jî CHP re qisa bike û biaxife. Bes gelek ew axaftin, ew têkilî, ew qisekirin wekîrê bi zelal bi. Yani qazanca gelê me we çi bi? Ji ber vê havî nexwazin ber derî, girtî, qirêj tekilî bi. باشه کک آلتان تو زانی ده هلبجارتنین 28 گولانی ده هدف پیشگیریه yani پیشگیریه کی تمامی به شرط به مرج کمال کلشتاروğlu را دست نشان کرد لی چه فایده جو کردان راحت کرم کرد تشکی صافی نکردن اجبر وی هاویجی گل آنا دپرسه دبیجی وقتا هلبجارتن 2019 شهرداری İstanbul Ekrem İmamoğlu kazanç kır piştirajı ev hılbıjartına 2023 Kemal Kılıçdaroğlu hun destek dana CHP be şartu merç. Peki kazanca geleme çibu. Çi hat desteme? Tiştik ne hat? İroji mesela kısımcı duxwazın dîsa destek bidin. Be şartu merç. Eğer be şartu merç hini hun destek dedin ijbo çi? Veki dici yani kısımcı dibe gerek emi namzatı xwe müstakil yani ser buxwe emi rakin emi tespik bikin vi çağıcı ev siyaset desteka AK Parti yani kekaltan te işareti işte gelek mühim kir yani devirde te gotun gul kulisan dinavbeyna AK Parti u partiya demde hatta Kurdin muhafazakar jî gel AK Parti hewl têne dan ku danûstandinek çê bibe. Tu danûstandin yani ittifaqekî li gel AK Parti çavat bîne. Heya îro tişkî zelal îlan nekirine. Yani ew iştigalî heye. Dibêjin dişteğilin. Bes tespît û ikrar. Yani kabul kirin tuneyî. Yani heya îro tuneyî. Bes tabii ki ew mümkûne. Bes malûmata min yani ilma min ji wî mesele de tuneyî. Yani qisa dikin yan nakin. Ez bixwe nizanim. Ew jî heya îro her du alî jî yani AK Parti jî ew hedef jî dem jî îlan nekirine yani ne gotina iştigaliyê me heye. Kekaltan nihat var û jê dawî de ew işte dakikê müsaade bi kerem dakikê müsaade bi yani ana gel dibêjê ew jî mümkûne yani partî karê bi CHP re jî ittifaq bike li AK Parti re jî bes qazancê me şart û mercê me çi ye. Heya îro ji aliyê CHP jî şart û merc nexistine ortê li AK Parti re jî tişkî nexistine ortê. Bes ew gotin yani ew iştigalî heye dibêjin li bin piş perdê
پشتا دەری de بله yani ew iştigalê heye بله ew namzetê xwe wê rakin AK Partî ji li aliyê Kurdistanê de ji qeyyûm tayin nake yani li piştverojê de nake û çend madde jî ji bo ji hepsê de zindanê de girtêgehê de manin wê derxe bes ew jî ana iştigalî yani tiştî zelal li ortê tuney. بله که altan نها تجزانه و روژه داوی بو یرکه گلکی کو دروژه ترکی دل سرتی آخافتن سرناوی رحمتی شیخ سعید افندی نها ناوی وی لسر وی بولواره یا کود ناو بینا فرقین و خارپتی دیه جالی شارداریا دیاربکری هاتای ترکی نجات پرست خوا گلک عاجز کرن لی آخافتنک جی هید بیجم کو AK Parti اجدر وی مثلا شیخ سعید جی لسر مثلا رحمتی سعیدی نورسی جی دیحن حولا بده بوکو نیزیگاهیه که لگل آلیه محافظه کار ای کرد دینه پیش حل بشارتنا دی چاوا دخوینه وان کریاران هرم که او مسئله جی نه مسئله کی نوه yani ev navlekrin Şeyh Said Bulvarı yani cadde-i şarih Şeyh Said sala 2011 karar istandine. Yani vi çağı şehredari HDP u meclisi şehredari eku AK Parti behevre ev karar istandine. Sala 2011 ev şarih yani ev bulvar ev cadde 12 kilometre u nive kısım ev cadde vekiri bu kısım jî ne vekiri bu yani ava nekiri bun İsal destpêkirine ev kısmeki eku nekirine ava bikin mesela ne meseleki nuhi yani ev qayyum vali jî daxuyani da goti yani nava ev bulvar Şeyh Said Bulvarı bu sala 2011 karar istandına. Goti jüvi şarih de em xabat xwa disa em destpêkirin. Hadise evi. Yani karara ki ne nuhu yani nav lekirine ne nuhu yani. Le nijat peresti tir xwa gelek aciz kirin kekki altan. Nijat peresti Türk binave Kurdacı acizin. Bas elhamdülillah jivi meseleye da çapu raste Kurt hamu buna yek bersi ve wan dane mıxabın çapı Türkacı yani ve Komünist Partiye Türkiye ji ve Kemalista gotiye ki Şeyh Said xayine u zidd inkılabı Atatürk'ü ev buna yek em jî buna yek. Kek altan pirseke minî dawî cenabête heye bawayê ki Kurd ger tu bersiva min bide. Tê gotin ku mümkün e pêşniyar ji te re hatibe yan jî dê were wekî kandîdatê şaredariya Diyarbekirê rastiya vê yekê heye? Min tam fehem nekir sualê te. Yani tê gotin ku pêşniyar ji bo cenabête jî kek altan dê were ji bo şaredariya Diyarbekirê ger pêşniyarek ji bo namzetiya te yani ji bo min? Belê ji bo te. Na heya îro tişkî wilo tuneyî yani ji aliyê AK Parti jî tuneyî ji HDP demre jî tuneyî. Ger were tê wê helwesta te çi bê kek altan ger were. Ez nikarim ana bêjim erê yan na. Yani şart mühimi, ahval mühimi, bir şey şekil. Mesela ana siyaseti demci ez na acibinim, ev siyaseti hükümet u Erdoğan ji ez na acibinim. Bele. Gelek spaz bote. Ez na acibinim. Bele. Gelek spaz bote. Yani jivi siyaseti da her du reji jbo min girti. Bes eğer şartu merç ve bu guheri tabi evci tişki dineyi yani. Bele. Spas bote, Rezar Altan Tan, siyasetmedar Diyarbakır'a gelmem.